Karbi Anglong Thomas Council bang phu kang wai do det pen a phi kedam tang wusik ni phain koyar ni pen kang wai tang MEC atum an phan kedo an bang koira trok atum phan semi pedeng pontang lo la sophi bang koira trok atum an semi pedeng ponsi Assam Chief Minister athengno la pen ke in presence of Governor of Assam athengno lang itum semi deng pontang lo la sinon kang wai tang mate non ki khibom MEC ke man tang mate ke man barim mat la pen ke non ke man tang la solam puthak itum muni tum kachin ni tum sike ongla MEC man tang lo la pen khitang lo poi phesame man me aprang muni tum ko pisike klem mate MEC tum ko pisike klem keng kam ko nat pen sinang kisi jor ke cheng kachin ni tum do piklang kar biang long aratum la so kachini ji phansi nilitum kat news abitung hoi pen nilitum wanglo la ke Korkanthi constituency pen ke thurdun mate Korkanthi constituency pen ke haidun abang phu MEC Raju Tuso alang li long si non nilitum dolo lasi alang li kayala mo puthak alang li ke claim la pen ke politics along akeng kam che Georgia prang alang li ko PC ke claim pa prang la pen alang li ko nat pen si ke theke ding la pen ka Charlie ko anang deng si alang li ko nat si ka Charlie la pen ke alang li Charlie det pen politics akeng kam along ko som si ka chejor la pen ke politics long wang det pen a phi alang li phong ko an si MEC long ko che pate dun la so putha ka chini ji phansi ni tum non karbiang long ra da phan ko chini ji phansi non ni tum alang li dung si dolo sini li alang li phan arju pon po nang li political so long wang we prang mate racharia song long che pate dun de prang nang li keng kam ka chejor cheng ko nat pen la pen ke nang li ka Charlie la pen nang li kodak sinang li mahang thek la so putha ka sab so nang li pachini ji ma actually nil tumarong pesi cheng nang gopo nil tumarong bangke dokmoka habiram rong pharong pende hala daksi nili mahang da theklo apende nili ke Charlie ta hala dak dokmoka basic LP school pen sike cheng asi hala dak basic LP school pen nang paste rapi bangke dokmoka hala sutke high school lo hala daksi nili Charlie apende non ke higher secondary lo hala dak Charlie dat pen nili api tu metric bang ding bangke Shillong St. Xavier English School pen sinili metric ke pas asi hala dak pen mangde da phi bangke aku ladak Thongnobe college long sinili admission en lo ladak pen higher secondary je pas lo higher secondary je pas de da phi bangke nili dak dokmoka sorry ladak Difu government college Difu government college long sinili admission lo TDC ladak si first year dak si admission lo aphi ladak graduation bang mute nili se patang te del so phi bangke nili 1993 ningkan nili Karbi Culture Society long nili cherabdun lo pende hala sul ladak zonal committee bulo bison ke salam ke chengan ningkan iglo nili ke senior teng 1993 la so nili tekilang zonal long committee long ke cheng se committee masuk committee long as finance secretary po hisap nili claim dun lo so akamang nili 2021 an ningkan cap continuously mane la so finance secretary po hisap si hala so committee lo nili kam jaram dun lo penangana festival ke pachud dun long nili da penang kecerap lo pesan cetu dun lo pesan dolo so phi bangke 2003 ningkan nili Bharatiya Janata Party along join iglo Bharatiya Janata Party along join da phi bangke nili hala dak arpu bangke samelang so block mondol pu haso ke block wise mondol committee salam la hala sud la block mondol committee long nili hano president long nili president manna la so phi bang ke bang bom pen district committee long hala sud bang nili tuma district president bangke akhe urun terang ikan asi alang li committee long nili as secretary po hisap nili asia terms claim dona la so phi ko next district committee president akhe hai Roton Tero nalang li presidency phut pusitamen nili secretary ar pupen nili kam claim nili long so phi bangke non ke dobo ma committee long gusamen nili vice president po hisap nili non claim dun bom apende la songbong nili 2007 election ka pathudum cheng bangke 2007 aningkan Bharatiya Janata Party ticket pen hala so nili only 600 ni do vote nili hala so long dun hala so pen a phi bangke 2012 aningkan muten nili
pathu dunde election contest dunde la so phi 2017 na bang neli contest dunlo 2017 dingkan bang ke lapon thakta ka vote pen sinili ratu neli phanang pahailo la so phi bang ke council along do dunlo SEM la pen non 2022 election bang puthara ko contest duniklo party tum ticket neli pipen neli contest dunlo bang so election along bang ke lan thakta ka vote pen sinon ta ko puthot chai dun thu pen non neli naltum chini lo baki alam baki tante la racharia song long political long nang ke lu chenga bang ke non tak do bom lo la pena prang nang li la BJP long si nang li ke lu chenga kalang BJP se klem cheng 2003 ning kan nili ning do 2003 ning kan se nili BJP jam BJP ke join cheng lo se primary membership bang ke nili 2005 ning kan se ken 2005 no lang dam lo plote nang li hala 2005 pen MEC an ningkan ko ano nang li la MEC thudun de prang ki khe prang nang li claim so 2003 si ke join lo ken la pu rok 7 na ke hala pu 7 for 14 15 years la so phi si 2017 na ningkan li MEC man lo kedam tang ningkan phong bong nang li EM tame ar pudame khilo la so ke bom un hut nang li ke claim pon kichu na son nang li rada phan amate nang li constancy long thedung nang li ke claim pon kichu pon son nang li PPL son do nang ene ke rada ke mange lagi dupik alam ke kado ita chini lo asi kado ke mat bangke dor claim pilap uni po fit sami sini hormu nelin ben ke claim pilap son ning sing samdu misaralam dan dak hadalong si ban nil dong homosti long bahasa awari si degree college si sakenang sodo sila degree college si nelin pen ladak kado we party hoi pen lah ya lemar pet kan do hala daga rat pen sing matching sai sia da college sing ku piti kang long lo asoran taxi doan la rote ke langjun punon dongka ching tu punon ba samelang su punon ba phongbrik punon la doan high school ba mukha pusitame upgrade kori pilo hala dak non higher secondary se dilo smart non bang dhorok 11 class 12 class man ke dak te bokhe do long se admission pen la en long lo la pen hala dak ke thompli adim ne do inglong ararlu biaya ki bisarpu la pente bisarpu le liang ko isi langkang ram pu isi adim do la pente langtering pu palong ni isi ke lang lokso la pente isi ke samelang supen dam chat langtering po di malo inglong nili hala dak 2017 ningkan mane campaign ke dam hota hala dak rat tu mang mane school akenang sot alam nang pachini dundo la sila long pli adim nili school mokha akimile kali pu sitame zero enrollment school mokha la punang pa shift si lahai chengpi tekang long lo lahai si mane ning sing sam do lo la pente isi polling station do lemtem singnar po hala dak towar ve pin towar ave mane long towar habit pen si pudam nang ji lasi laso towar kusitame kalang dema metaling lasola road ki kali bate black topping ki kali po fit pusitame san gravela road pusitame la isi peli pitikang long lo line isi ning sam lo thila son thaksi ni hanglang supen borpung neli batai ke thom lo ke tam neli king benta dam lo batai si 2018 ani ka seta hala dagara tumbang ta batai ke thom ke dam ta isi wa dalam si nang ni jik dun jani tumphan lang lo supen towar nang pupi nang ji asila so towar habang pusitame honorable CM ke Dr. Tular Mohang Chingwa Ching sai si black topping le kali pusitame ba metal asuna road kali pusitame mane sen gabeling mat pusitame isi 22 foot ne du isi jam ke thel sona sia towar el tum mane la ing pupi long lo lai si mane ningjing sampon lo de ontoto ningkreng ke dhorok gari motor pen monitu chela tong kedam tang ningkan phong bong nang li phan korkan thi ahawar arara tum nang li phan nang pe hai pon lo si nang li phan pe hai det pen a phi nang li phan EMR pu da me nang li long dun lo ba khi dun long lo la so term ju det pen a phi non pu thot ko election dong ta me nang li phan korkan thi pen ang che toy dun si BJP party pen nang li phan MEC ang hoi mate ki nang li phan ang pa hai dun lo nang li khilong lo non khilong lo la pen non pe nang li ke claim pon chi phan hawar arat mate korkan thi hawar arat pha nang li ki claim pon chi ke mang son la pe non nang li non ke 26 consensus ta me BJP si hala la long ko ra trokang bong pen EM ko mat silong ji chairman deputy chairman ko mat si khilong ji CM mat si khilong ji la non si apor dikdak sai son si dolang
lasi longji pu non mat pang dak thip tek thalang si pinap ke chairman ang hoi aphan nomination ang lokijok la pen kang wai pinap pedu ponpo inkoi rahini ke pini inkoi ra silo busik inkoi rahini pen pedu ponpo lasi labang solong alang lihin pen ke alang li kopiar pusi ke klem pon jian ingke hangma la solam ilitum chini sina alang lihin pen pisi ke klem ji ning hang non ke bang ji ni kan phong bong EMR pusi nang li ke ki ji ning hang ba nang li chairman si non arjulong je nang li si chairman long non phong cricket home karbiang long to mas council long ke chairman ke nang li si khidunji pusi arjulong la si ko na ho wala bang ya hok lo nilihin pen already nomination pier da jare lo nomination non he jong 11 o'clock alom sinili nomination gipi nomination pier jayat pen si non bang ke dak non hemsi dolo la si lagi bang ji la ningkan phok claim pon yu bang ke lagi hala dak nilitum Parjenda Party claim bang phubang pitum do committee tum do ya do la pen la bang so ke dam tanga election la bang so campaign hut a committee ti da around 3 ke campaign da mahut tiswan alam rat tum nang paklang dundo nani ke towar ta ko nani ke dolong ta ba ko nani ki jun alang ବ୍ୟବস্থা ta population la pen de penangan committee tum ta la bang so campaign ke dam hut arong ke chak tekang do la silai hi la guti hormu mokha koma ko dak ke dam si ko pima ke chak tekang ba rat tum ko pisina paklang dun ma jolai hi lam nili tum pangrum po la songbong pen isi ke papling ponje pan masin tum bori po siding po honorable cm kai dr tulian mo hang penching waching sai sira da ko kemang abang ke unan ka papling ponje pasinil tum hin pen bori pon po la pen aparata ke education na tu bang penceng long isi mesen environment ke wanji pan isi peaceful environment la pen isi mesen ke charlie na tu penceng log economy na tu ko sonsi munitum economy bang mane upgrade pon thekji ma jolai hilam the puthak intellectual bang putum buddhijibi tum homosti long do ngal tum media atum penceng log kado with matching wajing sai si next itu follow up action bang kan tum claim pon bandeng pon ini nang lihin pen nomination lojok pon tanglo tangte nang lila chairman ang hoya long nang lilong kumade nang contest don bang doi la puson ka ni party pen parliamentary committee meeting along si decision alam lo ada si decide lo si high command ating sinili tumke kam claim bom si not high command decision si la soteng si nomination bill chairman ang hoya pa nang lilong contest anu kapreka weg da lo sinang li si chairman kipon po la si la nang li ningkan phong bong nang li hawara rat along mate nang li hawara long korkhan thi ahawar constancy along kinang sot nai ki claim pon ang ji ba ki adak kinang sot nai ko piason si kisung nai ma de kinang sot nai doma nang li nang pachin ko pisin nang li claim kisung nai ma de kinang sot nai ki claim pon ji ba cái đom tăng là election nó theo trong như election này đi và Karbiang Autonomous Council election so 2022 là bằng so election nào hốt ala nil tum homosti lo mangta honorable chief minister of Assam là manonio Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai haladak wangek rally haladak pedo dak nil tum Karbiang Autonomous Council si ma kai Dr. Tuliram ang danang dun si haladak nil tum isi pinpura lo ki pido honorable chief minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sarma pan penong si memorandum si kipidundo kasi haladak si maximum age dorkar horman bang ke haladak si niltum pinpura lolong si pidun lo biheke dorok dokmoka tu niang langso maksud wartan lo orang taksi rong mong wipen deke soceng dhanda tu dak dipan ke bang jepan thihe ke sia towar la bhaya mane velogar babo bizarpur hello sa towar tada niltum pidun lo apendela saiwi bris penangan do bris edi tolong muka artisi bris muka penangan selain niltum mane penangan kenang so hormon nang pidun lo nasil so aku pi menang tum ta longji antum nah hang ko to bakal nah hang edep so niltum penang tum nang lipiji hala raksi dolap lo ke dorkar hormon si lalu memorandum belum bisa dolap tangte kedam tang ni kan phong bong
korkan thi hawara rada tum ben tame chitoi dun si kedam tang kan phong bong tame alang phan pe hai dun no sona thak sinon tame BJP party hoi pen ko thot alang li phan ticket pi thu si korkan thi hawar pen alang li phan ko thot pi hai dun chulo sinon pamu pen alang li na than lo alang li political along ke wang keng kam nang chibi cheng la ke 2002 ma de 2003 ni kan si alang li political along wang lo la pen alang ki claim si kedam tang ni kan phong bong tame alang li phan ticket pi lo la pen kedam tang ni kan phong bong to me alang li MEC chip paman lo la pen di em pu to me khilong lo la pen non pu thot ta me ko alang li second term so long to me alang li phan ticket pi thu si alang li MEC pen chip hai pon lo hawara rat mate hada a consensus rada tu korkan thia rada tu malang li phan pe hai dun si non alang li MEC mantang lo kitang lo si non pinia bangke alang li nomination lo jok nam tang lo pus alang li hen pen chinyon lo labang so nomination lo ke jok long bangka no to prek bangke contest ba we la si alang li hen pen si non ingkan phong bong akimi chairman ang hoi mate kreke thom ing beng kreke thom lo phong kreke thom MEC dimalong bangke council election pen do that pen non phong kreke thom along a chairman bangke alang li hen pen si non ingkan phong bong thek pon long po la si alang lihin pen akenang ji ba alang lihin pen rada phani claim pg la pen alang lihin pen akemanga putha hawara rada tumhana alang li pachini pamelo la si kadoka ve phana me alang li tumhana por nang speedun pen pot alang li phin phana keropilo la pen kadoka ve nang le tum karbiang long rado anda me nang le tum kelang dun pen pot me nang le tum pasuri suri kardon pis pajirsi ni lam teng tot ko